Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihay. Nikaw rila, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ko falujwa no mita. Amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujwa. Mami sa tapang to ko lehai no mita. 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜。但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihay. Nikaw rila, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ko falujwa no mita. Amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujwa. Mami sa tapang to ko lehai no mita。 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Pulong no sarikaka pingan. Anini a rumial. O bitaongan no mita to tapang a rumial. Talazua caay ka filu a masa opo kita a midihay. Nikaw rila, mga ay kita pakai ni ipakilatan no kiukay a sa pilihay a kami. Atunini a nisangaan no kiukay a eka. Amalatsay ko falujwa no mita. Amitaong to tapang a kawas. Tatuyan ko fangzay zutal ato sa pahamak a rahyo. Ami patala to falujwa. Mami sa tapang to ko lehai no mita。 各位姐妹弟兄平安。今天是主日，是敬拜上帝的日子。虽然因为疫情的缘故，我们无法一起聚会礼拜，但我们可以按着教会所制作的主日家庭礼拜资料，以及所拍摄的主日礼拜影片，同心合一来敬拜上帝。请预备好圣经以及赞美诗歌，礼拜准备开始。Sarikaka mabulong pingan. Upitaongan tu kawas arumiat anini. Malatsay kita sinanut ku faluzo amitaong tu tapang. Mengitong anjing sin mi mokto kita.
Malat say kita rumahliw fang calay alahliw tinitusa suot 60 iraku pitu. Cicer kungangani yes no tala cua ano maksem ku falujo pafri sa kalipakak ungangani yes o sa falujo enta ulaken cies hahara dengan ita tala manay ngangani yes di pakaku falujo palapang calay titanan emeken aparatiw ungangani yes ko sa falujo enta ulaken cies hahara dengan ita. 米多伦kita，我们一同来祷告。Matumusay ko ulah wamaniam I kekerayan. Tadamikan siya kami to pikrit pitipot numiso urip nunyam to rumiami ar. Matalipay tsay ripay. Mawaritamo asa nunyam o masama nay at demak. Ira ko karipahakan kahmekan. Ira ito ko karurayan kapatasan kararuman. Nanay mamaaw anu umaan ko ni siyayawan nunyam I Ungararit numiso ami patsafay I tamianan, ami tipod tamianan, usaka ciri hatay ko urip nunyam. Anini, miriahsa kami tay ni kaayaw numiso ami patsakat tu taong itini I rumah nupa iteme kami amirihay I nanay wamaaw, mapod ko fangsay artingo ami camur tu nini saopo nunyam. Tas olin, matumes ko dihatay sa pakalemer numiso, mikumi numiso itini I urip no katsatsay sarikaka. Nanay masaru curai ko falujo nunyam ami taong itiswanan. Nikan siya kami wama pakaningan utapang ci Yes Kristo mitolon. Amen. Malatsay kita mi sa osi to suanu kawas itini I fang caray curar o sa osi numita itini I maruku sakadima at sepang 24 atusir tangasa 26 atusir. Maka fuing di 5章34到36节，o fleh no fang在主拉，an o follow hai asesyo itini I semuot 50 iraku follow fleh, an o tata akai katerangai sesyo itini I follow hai kata terekan follow pulo iraku 5 fleh. Maruku sakarima cefang 24 tangasa 26 tusir. Anu mafreh to numita pamata hanta minengneng sa osian numako. Soal sa itini I fang caray culan. Pasoal sa Yes I cingdanan. Wawaaw unano pasolin iso I kawas ko sa kaatah iso. Sangayon ko rakat iso minukay. O maalahay to kiso haningda. Yo pasoal ho Yes I ira ko papina-pina nai lumaay no citulungay to kasaopuan kakeritan amiraos iji yaruisan sumuar. Mapataya ito ko fafahian wawa iso. Umaan ho ko papakarifutan to singsi sao han ningda. Zai pikihar Yes to nini kasasuar nangda. Nikaw rira sasa cingra to ya citulungay to kasaopuan kakeritan. Kakatalaw Reng unipitier tu kawas ku ngaay han ningda. Liawan ako sa nukaping. Maka fuing 5章34到36节这样说。耶稣对他说：“孩子，你的信心救了你，平安地回去吧，你的病痛消除了。”耶稣还在说这话的时候，有人从会堂主管的家里赶来，告诉耶鲁
你的女儿已经死了，何必再麻烦老师呢？”耶稣不理会他们所说的话，对会堂主管说：“不要怕，只要信。” O patusukan, o lalaban numita nini arumi arti, kapitier tu tapang, kapitier tu tapang， 当要信靠主，这是我们今天一同要领受的主题。Sarigaka mapulong, unani sa osian numita suanu fang在主lal anini rumi arti, ka naitini i tusapuloy la kutsay tusir tangasa itini sepapuro turo atusil amisa osi ta masungira kunika hapinang nomita to sifana ni yes itini 放在主上。我们今天所读的经文要从21节开始读起，一直读到43节，我们才会明白在这一段经文里面，耶稣所要教导我们的事情。所以一定你放在主上，一定要伊拉古自在基督中爱都kasaupuan kekeritan ci Yairus ko ngangan ningda。圣经告诉我们，当时有一个会堂的主管叫耶鲁，tata angku asasa no wawa ningda sakapatayan tu saan ku tiris dini 放在主上。耶鲁有一个女儿，因为病重，生命垂危。那米隆我进了基耶山阿米阿沙tu wawa ningda， 这个马拉哈格隆长啦戴拉一定伊鲁玛尼亚伊罗斯。耶鲁他请求耶稣能够医治他的女儿，所以他们就一同要前往耶鲁的家。路路刷刷定放在主拉，伊拉古自在马拉扎安奈法法希安，ma desdai ko remes to tusa kusafau amihsaan. Pakatengi to ningda lemak ni yes itia. Atau mafana cingda taini inyaro nangra ci yes atau nisawawaan ningda. Anu matefing ni yes, anu matefing aku kuriko ni yes i cai kaca mama adah kako saan cingda pakasodin. 当时，当耶鲁和耶稣前往家里的时候，圣经说，有一位患了血漏、血崩的12年的妇女，她曾经听见耶稣所做的一切，并且她也听到消息，耶稣正在城镇当中。这个妇女她相信，只要她摸了耶稣的衣服、耶稣的衣角，她的病就会痊愈。有马德芬多诺亚法法希安古里国尼耶斯伊，所以当说马阿拉古阿拉拉宁达。但mahapinang ni yes, ako hatinay semak saka pasaira cina i alumanay tamsaw amilicay cima kuya mitefingay to riko ningda. Lolo mimir sa kuya fafahian, mi hinokop, i kaayaw ni yes atau mi patahka to semak ningda. 圣经继续说，当这个妇女摸了耶稣的衣服之后，她的病的确得了医治。而且耶稣也感受到，好像有一股能力从他的身上流出来，就向着群众在询问，到底是谁摸了他的衣服。接着，这个妇女战战兢兢地跪在耶稣的面前，把她的实情说出来。大丁尼伊杜鲁布罗斯巴阿杜谢巴苏尔萨基耶斯已经难难，娃娃奥乌纳努巴苏林伊苏伊卡瓦斯古萨卡阿沙伊苏。Sanga ayan tu kurakat isu aminukai o maasahai tu kisu han ni yes 景的。接着在34节，耶稣对这个妇女说：“孩子，你的信心救了你，平安地回去吧，你的病痛消除了。” Ika tu ya tatuki an sari kaka. Ila aku papina pina na itini i luma ni yairus tamsau apaswa ci yairusan. Mapatai tu kuwawa ningda akato pakalifutan ci yesan han nangda apaswa。接着，圣经继续说，同一个时间，有人从耶鲁的家来，对耶鲁说：“他的女儿已经死了，不要再麻烦耶稣了。”那在比基哈基耶多尼尼阿算诺阿鲁曼奈，你看巴塞拉进了基亚伊鲁山巴苏拉进了那，阿卡卡塔劳人物你比第二杜卡瓦斯公爱汉尼耶saan kutiril itini 36 atusil， tak ikut tu i soalin adahan tu ni yes ku wawa ni yairus。paluar nai patai san kutiril， 但是在36节里面，耶稣没有去理会这些人所说的话，他反而对耶鲁说：“不要怕，只要信。”而后，耶稣也确实让他的女儿从死里复活。萨利嘎嘎马布隆，巴干尼杜尼尼你什么干你 yes 达什么奈semak i
nanai mapaicer ko falu jo numita， nanai masa falu ko pitier numita。从这一段我们所领受的经文，我们所看到耶稣所行的奇妙的作为里面，期盼能够再一次激励我们的信心，期盼能够再一次更新我们的信仰。Tapakan itu na suanu fang在主拉，sakat在wahara dengan numita sarikaka。Pakan ini i lemak nuya maras在ku remes tu saku sava miasaan afafahian atau lemak ni yairus i maarau numita sarikaka。Mitier tu tabang masa faru ku urip nangda。首先，我们从这一段经文里面要思考的是，不管是这个患了血崩血漏12年的妇女，或者是耶鲁他本人，我们都看到他们因为信了主，因为信靠主，他们的生命得更新改变。Bahkan itu nani sausian numita asuan fang在主那里马拉numita， 阿拉很尼耶斯阿拉nuya maras在ku remes tu saku sava miasaan afafahian atau paluatan ni yes ku wawa ni yairus na ipatai atau patanuteken ni yes o pasorin no faluzo ni yairus。从这一段经文里面，我们看到3个事情。首先，耶稣医治了这个血崩12年的妇女；第二个是耶稣让耶鲁的女儿从死里复活，并且第3个就是耶稣他坚固了耶鲁的信心。Umi pahapinangay kunini lemak tunika bakani piti tu kawas bakani ipakasolin tu suani yes i mafaris tuku urip nangda ila tuku falohaya urip nangda sarikaka miti ercangda tu tapang ta pakapilias pakaluil tu nisyayawan nangda kapatesan lemak。其实这一段经文这些事件要表明的是，他们因为对耶稣的话语或是对耶稣本身有信心，使他们的生命改变。使他们有一个崭新的生命。他们因为信主，他们胜过了当时候他们所面对生命中的困境。Sarikaka mapulong, mafana kita. Away ko cima tamlaw在个里的么ku kapalasan at lemak itini rakat no urip。我们都知道，每一个人活在这世上都会遭遇患难。Anu kita tu umit uray tu kawas at tamlaw. Anu zay pasorin tu tapang at tamlaw ito i。Mama ditemu asa kita utamlau umasama nai kapalasan karurayan lemak。无论我们是不是基督徒，我们有没有信仰，我们在人世上的生活总会碰到生命当中的困境。Nika kita umit urai miharatan kita sarikaka. Maanan ami pasang tanan kunini apitier. Maanan ami paitser tanan kunini asingku ta pakaluil kita tuya karurayan kapalasan lemak。但对于基督徒而言，我们要思考的是，我们所信的主，我们的这一份信仰，要如何帮助我们去胜过生命当中的困境。Unini ku hara dengan numita sarikaka. Datang iraku semua lai. Ano mitlemak cies to kafakan atlemak ami parang itakwanan i malazal ko pi atah ningra to atah ai. Zai kaca dan teko pi pasorin numaku ciesan ci icer pakaluit to patas no orit numaku datang iraku sanai atamlau。也许有一些人会说，如果耶稣行了神迹帮助我，就像他医治那些病痛的人一样，我也一定会有坚定的信心来战胜苦难。Ni kasarikaka mapulong anuman na namay kita tutilit no fang在主拉uswan no sifana no fang在主拉i alumanay atamlau。ta chua pakaaraw tu changra tu nitmakan ni yes akafakan atmak e niga zai pituor changra ji yesan zai pakasorin changra tu lemak ni yes。但如我们熟悉圣经里面的记载，圣经有说到，许多人其实看了耶稣的神迹，仍然不信他。Saka pahapinang ji yes sarikaka kapitier tu kawas katanute ko pasorin no faruzo ta pakatinaku to ya na ikawasai ari hatai。Atau iraku pafalucuan kimmer ku falucu misi ayau tu masa manai atlemak no urip。所以这一段经文里面，其实耶稣要表明一件事情：唯有相信主，唯有对主有信心，才会经历那个上帝所赐的平安，有盼望，有勇气去面对生活周遭所遭遇的各样的事情。Zai kafiru ami faris tu urip no tamlau ukafakan atlemak sarikaka。Nika mikapu ji yes Kristo。to mitu orai miti erai cinglanan atam tau tak pakaruil sangda to pases to rurai no uri。
神迹没有办法改变人的生命，但耶稣与信靠他的人同在，使他们能够胜过生命当中的困境。Tadi ni sakatusa o haratengan no mita sarikaka. Utlemak no ya marah dasai ko remes tusak sa pamiasaan fapahian atau utlemak ni arus I maarau no mita. O tanah tekai ko falujo nangda, o tanah tekai ko pasori no falujo nara itini ikatalang saan no urip. 接着，圣经要让我们继续思考的是，我们在软弱中要有坚固的信心。说在ini ifang在出来，在kafiru ami Allah tu ku ising tu Allah nuya madas在ku remes tu tusak sapa ami saan fafahian. Nika hati ni kun kata taang nu patas, hati ni kun kata taang nu Allah I 在kafiru ami tena I cingdanan ami raul ciesan。圣经说到，医生没有办法治愈这个患了12年血漏、12年血崩的妇女，但即使她身上有这么严重的病痛，仍然没有办法阻止她去亲近耶稣。Urma satu, unika ci asata amapatai ku wawani yairus I, matulal ku falucu ningda, awai tu ku pafalucu an ningda. Nikau rila, uswa ni yes miriau ami paluar tu falucu ningda. Uswa ni yes miriau mi patanutek tu pasori nu falucu ningda sarikaka。另外一方面，耶鲁的女儿因为病重过世，让他灰心丧志，也让他感到绝望。但是耶稣的一席话，却再一次重新坚固了他的信心。Bahkan itu nini suanu fang在做啦，tu nini lemak mahapinang numita。O pinangan numita o kalutam tau I，latek o rarima ai ku falujo ikah padesan no urip。awai tu ku icer matuler tu ku falujo。Maletsa ciyayus unika ci adata nuwawa ningda sakapatayan tu I matulur tuku falujo ningda. Nika pakani I tahaci itselai suanu kawas I mapaluar u falujo ningda mapatanete tu pitian ningda sarikaka。从圣经的这一段记载里面，让我们明白，我们一般人在患难当中总会灰心丧志，如同耶鲁一样，女儿病重过世，让他绝望。但耶稣带有能力的话语，却再一次激励了他。Ikaw rila urma atam tau I, anu masaman kun kata taang nu paslas I, reng utapang ko piti eran nu urip saan apakasorin nu falujo. Maladzat uya madas dasai ku remes tu tusaku safa mi saan fafahian, anu tata taang ku alalai dengan utapang ci yes amamafiru ami pa urip itakwanan saan ku pakasorin nu falujo ning dasari kaka。但也有一些人，无论他的生活遭遇到什么样的困境，仍然确信唯有主是他的依靠。就像这一位患了12年血漏的妇女一样，再大的病痛，仍然相信唯有主耶稣能够救他。Sarikaka mapurung, unini kunika sasi rumah numida umitu urai tu kawas atau rumah-rumah cai pasurin tu kawas atam tau. Ika tatang caan urip, ika padesan urip I, o ichel numita tu tapang. Umi pa ichelai tu falujo numita ku suanu kawas. Ta ciri hatai ku urip numita ika padesan kimbal ku falujo cai tu katalau ami siayau tu masamanai lemak cai katararikut kita sarikaka。而这一些，也就是我们基督徒和一般人有所不同的地方。在生命中的困境跟患难中，我们相信主是我们的力量。我们相信上帝的话语可以成为我们的帮助，让我们在患难当中有平安，让我们有勇气去面对生活各样的遭遇，而不会退缩。Tikuran numitami harateng tu anini ai urip sarikaka. Ta jua tata angkurifong anini. Nika nanai taneteko falujo numita amiti tu tapang. Tamateng ko ichen numita. Matumas ifalujo ita kuri hatai nu kawas. Awai ku talau, awai ku rau-rau itinika tataang nu lifong. Pakasuolin tu pikaput nu tapang kawas。回头再想想现在的情况，虽然疫情仍然严重，但期盼我们仍然有坚定的信心来信靠主，让我们有足够的力量，也让我们满有主的平安，在疫情当中不忧虑、不害怕，确信主与我们同在。Nanay mapalaman lukawas o mitingay to suaning da
我们一起来祷告，mi tolong kita. Wamaniam i kekerayan, mediau kami ami paturut itisonan tu urip nuniam. Yomisi ayau kami tu masak manai karurayan ka patasan ademak. Yomisi ayau kami hati ni gun kata taang nulifung i, lada matulur tuku falu cuat nuniam. Nanai pakani itini nilayapan nuniam asuan ufang casulat. Diawan miso ami paluar tu falu cuat nuniam. Tak tanute kopi pasok rin nuniam i tisonan. Apakah pirayat kami itu dihatlai, apakah pirayat kami itu sini atlat nomiso. Mikansya kami wama, apakah ningangan utapang ci Yesus Kristo ami tolon. Amin. Dulu sari kakak mapulong malatsay kita, sakapulong kita ami tolon. Sakatsay uta tolonan nomita. Nanay pa taneteken no kawas ko pasok rin no falutsot nomita. UPTR mita cingdanan i pakapirayat kita to masa falo hai urip. Pakani PTR kita cingdanan i paluasen nu kawas ku falu cu no mita. Pakani tini i suanu fangzai cutal na liawan nu tapang ami patanete to PTR no mita. Sakapurung kita mi tolon kita. Mamaniam i kakarayan dalam ikan sya kami. Urakat nuniam tamtau tini kari ira ai aja ko kapatasan karurayan ademak. Ira ato ko karipahakan kahamakan ademak. Anu umaan tu ko maritemuhan nuniam, anu umaan tu ko nisi ayawan nuniami wamaaw. Nanay sa ikatawar kami, mararit kiso miliput i tamyanan. Bakani itinitlemak nuya madatasay ko remes tutusak sa pamihsaan afafahiyan. Ato bakani itinitlemak ni Yairus i nanay wamaaw diawan numiso ami paluar tu falutsa nuniam. Pakasodin tu pitipot numiso. Pakasodin tu suan numiso ami patanete o PTR nuniam. Talsua tunata tukian tunini arumiar. Misi ayaw sa kami tuni kata taang nulifong i. Hingga maaw nanay pakani PTR itisuanan i. Sa ikatararikod ko falutso nuniam. Pakasodin tu rihatlay numiso mararit itini ilaluma nuniam. Pakasodin tu pitipot numiso tamyanan. Tu pikapot numiso tamyanan ta. Tanete ko falutso nuniam. Malat sa tu pi atak numiso to ya fafahian, malat sa tu pi paluat numiso to wawan ni Airus atau pi patanutek numiso falutso ni Airus i. Nanay mau hanan numiso ami safalut urip nunyam ami patanutek to PTR nunyam wama. Ta itini i katalawan asemak i, sa itu katalaw kami, sa itu karaw-raw na kami. Pakasurin tu pi lipot numiso itamyanan. Ikan siya kami to sini atat numiso wama. Sakatusa utatulunan numita sarikaka. Mafana kita tataang oko difong anini. Turumya miar aluman ko ci atasaay. Aluman ko mapatayay. Turumya miar o matayaray ising kangkufu. Itinipiw ing sangla mitlipo to ci atasaay at tamlaw. Ano utapatapang kakeritan no sefo i. Marari sangla miharatang maanan ko lemang ami tenak to hati niya katalawan na difong. Saka sarika ka pulungan numita pasakat to tolon milungos to pitlipot no kawas. Nanay anu umaan to ko nilitemuhan ni si ayawan numita i o tanatekay ko farutso numita amiti to tapang. Tapakapirayat kita to rihatay no kawas. Tolonan numita ko matayalay ano ising kangkufu ito. Ano o matayaray tapatapang kakeritan no sefo i nanay tamaan no kawas. Ato nanay palat sayan no tapang ko purong no finauran falutso ta sorin kimer ko falutso no mita sa katalaw sa karaw-raw ami siayaw to hati niya alifong sa kapurong kita mi tolon kita. Wamaniam i kakarayan mediaw kami ami paturor i tisuanan to purong no Taiwan ami siayaw to hati niya katalawan alifong. Sa wamaaw solin, misi ayaw kami ito nini alifong i, tatararima ay kami o tamlaw. Anong sa ikapinaon i, mamatenga ito taratsua-tsua, malalf itini i purong nohka. Sa wamaaw miriyaw kami ami sapuner ko falutsua itini kaayaw no miso. Nanay o, isapuneray kami ami tiar i tisonan. Nanay itini pitipot no miso i, tanete ko falutsua nunyam. Anu tataataang ko rifong i, sa ikatalaw, sa ikaraw-raw ko falutso nunyam. Pakasuulin to pitlipot numiso. Paturutan niyam ikaban numiso ko matayaray akang kufu atau ising itinipiwing jangla miripot to ci atataay atamlaw. Milungos kami to piparehatay numiso to orip nangla. Milungos kami to pitlipot numiso janglanan. Ato o matayaray
Tini i sefo o tapang kakeritan i misaharateng cangda manen ami tenak to nini ari fong i nanai wa maau iraku taneng no miso ulah no faluco no miso ami camur cangdanan ta mamasungiraha cangda ami keri to porong no finaulan ami tenak to hatiniai ka talawan ari fong mikansya kami to sini atat no miso nanai cai pitoras kiso ami klipo to porong no finaulan Taiwan atau porong no hakar o saka ichurau no niam ami tenak to hatiniai ari fong mikansya kami mama pakaningan utapang ci Yes Kristo ami tolon amin. Dulu sari kakak malat cai kita ami pacakat to kingking lumatiu kita to sapahmek alatiu pitu puro iraku falu. Paca oven ku kawas apa cakatutiren anu lipahakai itu anu patestui cai ko mami tulas kaku ami toor itapang polongan ami pacakat ko orip ijiwamaan paca oven ku kawas apa cakatutiren sarucutan ku palucut atau orit matayar cai ko mami tulas kaku ami toor itapang polongan ami pacakat ko orip ijiwamaan. Malat cai kita milayap to sa pakalemer no tapang. Nanai mararid aida tamanan ko sa pakalaman tu tapang ci Yes Kristo. Ato talamanay ulah no wama akawas. Ato ni bikapot no fang calay atingo itamana amamin anini tay itaos. Amen. Mi mokto kita umay ichilay mota. Ini ko lehay numita rudo irako papina-pina hokok o sakat cai hokok apana kita sari kakak tetangay hoko lifong anini cai kanga ay masa opo o sari kakak itini ikiukay mirehay saka nanay mararit kita mitolon nanay kalamkam malahlaw o nini lifong tunini cai kafiro latsai ko sa opo nanay pakanian numita tunini sa pidehay kami at ni sangaan no kiuka eka tini iluma no paitemag kita ami taong to kawas sakatusa hokok mararid mahokok kunini o rikas no kufa ano ila kumisya kaya asari kaka minukai nanay sa ikatawar kita atayra itini irinjo patiril o ngangan o wangkuno tingwa no misya kaya asari kaka no mita o sakaturo hokok soalin to pahanhan ko lehay no kiukay halo o kingking mamaluan ito nanay pakani tini ulah no faluso kita mi pakingking mi tama to tayar no kiukay o kingking no paitemang lulumah o kingking no sari kakai mga patay ni tini kiukay pafrici amunan anu cai paruan itini materi ay ipaputar sa pikingking haku o sakasepat hokok mahokok to iayaway ripay tunini mihsaan o turo pulo mihsaan no jiukay misanga no jiukay to pikinin riko cecay riko tusa suot rimuor
mengarai kita ami cakai i kataira itini i xiao zhuchang no paitemek akumi ami tiril to ngangan no miso han ako pi hokok nanai marari kita ami tolon mitlama to nini porong no hakar atau kita to finaulan saka Israel kita ami tena to hatinya katalawan adifong ta kalam kam kita media to katalawan lemak latsai itini kiukai ko lehai nomita nanai mapalamer lu kawas kita pingan